Welcome to Enkundleni exclusive brought to you by DAB3 Events supported by Oguhle Designs. So if you didn't know, DAB3 Events does your videography and photography. Whether you want it indoors or you want it outdoors, whether it's for your wedding, for your birthday, for your whatsoever ceremony, DAB3 Events is there for you. And we also have a stage for our hire. We also have a PA system, and we also have lighting. So DAB3 is the best in the city. And in namhlanje we have Donga in the house. Donga. We have Donga in the house. Abamazi Donga, you know, with Nasi Bonu Donga, we see the great stars. Ijongosi. So this is one of our Imbube legends, guys. He's here in studio today. Babu Donga. Dada. Linjani language but namhla kukanti kungcono. Ayikhona lamhlala izolo. Kanti kungconywana ngemva kwayizolo kusiyale abe kubophile bakithi ngokuchisa uzuzu ukuthi ya. Manje namhla kungathi kuke kuchaya umoya ongconywana. Ngathi izulu ngathi lingakuthwala la. But vele sikumele line vele ngoba lingeke la 2 years. Asiyabula indlala, asiyabula indlala. So kumele halonyaka dark or blue kumele line. But hayi mina ngisiphilele kakhulu. Hayi qembu li right. Siyahlova, hali right kakhulu. Hayi ngabe ngiqamba amanga phambi kwamlimi. Yabona ngathi liyacazimula ku art industry le eswabisa abanye. Aleka umuthi okhona uphi ka? Qamba njani ngathi sichathekile. Mina ngicabanga ukuthi mhlambe kuphonga ujayela udubo. Uthi umuntu ngile ngoma yami ethi abantwana bakwaIsrael lalelani uJesu. Wathumela uMoses kwele Gibhiti. Besothi ngoba umuntu uyalo ejayela udubo lwakhe. So kujayela udubo ngenye alternative. Just imagine. Hayi barunga nje ukuthi ujayela udubo. But hayi khona ku right. Hayi ku right. Uhamba kuhle nje konke ya uhamba kuhle. Uhamba ngcono sibile. Anjani amadoda la amanye ehlabela. Hayi zibaziphilele kakhulu. Ngazistudio zethu zinenge ngabe silabo lapha beke bechaye. Sibabuza ukuthi athi uDonga limlalela njani? Lani lingama yamadoda. Just imagine. Siza ukuthi kade lingamadoda amanye ay80. Lilalela uDonga. Ngokubuza vele enhle ngiqasela lapho ukuthi Imbube is kahle isikhare eziningi. Vele nxa kuthiwa Imbube siyabe sikhangela ukuthi vele ungathiwa kule Imbube group ebuya sesikwazi ukuyabuya amadoda. Ukuthi la nxa ungathiwa i-changing room siyafaka e1. That's right. Because sikwazi ngamadoda azabo right when we lead a great stars Ijongosi. Amadoda la ayi8 ukwanza njani ukuthi amadoda la wonke ekwanisa ukuthi uthe hayi madoda irehearsal namhla isiphelile kumbe ayindoda unophuzile wokuhlezi phandle. I think mina nginanzelela ukuthi okwenza abangilalele ikuthi uyabuzwakala ukuthi into oyikhulumayo uyayazi. Uyazi ungakhuluma into oyaziyo so emuntwini uyakufila ukuthi umuntu lo ukhuluma into ayaziyo. So kuzaba lula ukuthi akulalele kukho konke. Sungaqamba lamanga phela kulalela umuntu ngoba evele kubelieve kudala ukuthi lo muntu lo vele inyamethemba. And lakhona okhani kuhlonipha I think indlela futhi enye esikhuliswe ngayo thina njengeqembu. Alright. Since kuliqembu elifamily vele. Alright. So ngezinye indlela nginanze ukuthi ngokunye okwenza ukuthi kube lula kibo ukuthi bangilalele ngoba banganganilaleli. Kuyadiliza iqembu labo bayakwazi lokho futhi kanje labadala labo babeza ngenela ngoba ngiyaceba phela lami. Ngiyabacebela sibile. Acha wena manje ukuhlabelela iqembu. Ngiyabacebela sibile ukuthi phela mina ngisakwazi ukuthi sokumele ngenzeni lapha. Yabona sembizwe ngomdala ngale. Wena uyathi lokho libela uzufonelwa. Kodwa kathi susenzani. That's why you wanna from day one ngesilabo 16 17 years sindawonye till today akula vele oba lengqondo ukuthi kuyalanjwa kuyasuthwa kwami akakho oba lengqondo ukuthi ngishiye ngiyejoin eyinye ngoba ngenza njalo phose sengezwe uyakwazi la ukuthi ngezwe sefonela ukuthi hawu kade usungenwa ngumoya bani. So we are trying by all means ukuthi ngikhaya kube lesinkwa wenze ukuthi umuntu angawomeli ngikhaya kodwa ehawukela komakhelwane evinjwa ukuthi abadala abazathi kathi sokutheni. So we are trying by all means ukuthi ngikhaya kube lesinkwa labantu bakamlimi labo beze behawukela ukubuya ngapi? Kuqembu leJongosi.
Alright, so as usithi khona you guys are a family. So I want to understand there with most you're a family. Are you trying to say the family ukuthi okay you know abantu bengahlala isikhathi eside kakhulu bonke but okay we're a family but sizikhethela kebe kungudonga lo ngwabi start nazo ngaba forward si family. So I want to understand your side most khona thina si family like li family njani. Alright. Kuthi kuthokwe kuza kwehlukana la lokho kwabodonga lapho ngwabi lokho. Ngoba thina sikhona phana nje ngathi angithi ngilabafana bami bangu 3 esizalwa sonke ongilandelayo lo landela lo number 4. Baba munye mama munye mina uSemu Bongani unfortunately uBongani kade ususegoli. But elizalo lonke like zalo lonke mama baba munye baba munye. Bese kusiba labazawa amabangu 2 abantwana baka anti ozalwa lo baba lo baba wami bangu 2 sesihle saba banga 5 mntaka bhuti wami uDiamonds umuntu unjeke sesihle saba yi6 umntaka mama omncane wami umthokozisa ubhuti wami sesihle saba yi7 already umzukulu wami umele usikhathesi sesingu 8 ngaba ayi family so you guys you mean ayikona nje ayikona ukuthi ngoba a real family silokuthi ungathiwa kulomtshado labe likhona ungathiwa kule vele singaye ekhaya ungasala wedwa ngeke ngahamba labo labo thangubani lo osita sike saba sesilobela labo side ekhaya kule event enyekaya kobaba omncane alright vele wawubona omunye sethatha amazambane komamdala ngalo omunye ubuya lamajodo gwabisela abanye nasiphume so lathi singu 3 siyethatha kumbe amazambane ngale lamanye bephuma bebuya belokwa that means so lapho yabusiya khona vele uyabusiya ngini vele and then nqali sithi lekhaya thekhelwa ngomfowethu so abanye vele babe besiyalala emusini oyi1 ukuthi mina labafo wami lapha especially abazawami lami labafana sabe siyalala ngikhaya kodonga uTimon uyabe siyalala gogo kunamanje bakunjengavele njengalapha kumbe lapha khonapha kwayibala so a family like blood like blood akulongela gazi lami khonapha akulongela wathi inhle ngikwenze kube lula akulongela gazi lami right kadeza wena umbuzo wami ukuthi amadoda angu8 akulalela njani sengikuthole nxa usithi uyabacebela ngiyabacebela vele ungayenza mistake yakucebela sikezwe sifonelwe ngabadala ekhaya uthi hayi into siyenza le ungasalalela no pari nyawuthi so now li family njalo ngubani othi solo ngilalisa silobela sisesilobela vele lingakahlabeli sabancane likhula so othi yena khona bafowethu asihlabeleni mba uyazi ukuthi vele kahle ichurch sisonto iAnglican othiwa iSt Elizabeth Anglican Church sonke eseBharange so le family ngabazalwa vele church sasihamba sonke semndawo ngapho ngu-exclude kuphela ubhuti wami umthokozisi nguye kwenye ibranch kodwa iAnglican Church so laba abanye laba kwakusiba yilokhana kokuthi sigeza siye church sonke bonabo babona ukuthi ngabe bakhona lapha bonaba wawungabathola ngesikhathi sangikhona vele silabo 16 17 18 years sasiqasile ungani siyahlabela echurch sikuthethe ngapho kwinto lokho kakhulu ubaba wami lami vele imuli yangikhona ubaba kaTimon uAndrew ngubhuti wami ngikho ngimbiza nje ngebizo uAndrew ubaba kaTimon alright uTimon lo Chaibase then uAndrew lo baba wami mina labo baba omncane bami abangu2 labo malume bami babecula ku St Elizabeth Anglican Church ichoir but ichoir ngikhona vele la kudala ingani Imbube ikho kwakusenza nxa besenza ama competitions labanye bekwanisa ukuwina because Imbube ihlikhanti lokhu kudinga kutshengisa ukuthi umuntu wenza ngesipho unlike nje echurch ukuziculela so vele indlela ababesenza ngayo yayisichaza thina bantu bengabadala bethu obaba sibili lalo basasi bancane bathe sebebiyekelile ngokuba besiyanga emathawuni njani kwasokusithi omalume bami abalandelayo futhi labo bathatha semnyawo basuka futhi labo malume labo bachiya kwasokusala thina siyitha ama youth manje siphophela anti asihluphi siyathutsha lapho vele siyabe sakhele khona so sithe kusele thina singama youth bono Rono Lawrence osemo Timon bonke bonaba saba yithi manje lathi
totoba sidliwa kodwa ngabanye nxa sicula ngoba anti siyabe siziqalisela vele siziyela lapho esiyakhona ngomculo wale siya uma competition sidliwa sibili too much but mina ukudliwa kwethu ngiyakubona kodwa sasingcono ngoba mina ngangilokulunyaka kweBlack Mamba zombijana ngoba ngesikhathi sise primary nangaze ngangenwa ngumoya ukuthi nxa ngitshayise esikolo ngihle ngigijime ngiyomama omdala wami wayechaya icassette ama-radio la ama-cassette le icassette yayithi ngangcweba le nxa ufuna rewind kwesesikhathi uyathatha ipen uthi uyakubona uthi umbuyibisele movie intambo lana kwakungicaphula ke khona khana ngoba ngani le ngoma yami ngithanda athi nglos mas chaya amapiwo ingadlula sokusiza ezinye ngiyabe ngi-enjoya but ngiyabe sekumele mbuyele kiyo manje so mina ngiqaze futhi ukuthatha ipen lana enjani ngiscrewele ukuthi kuze kuye udopa ungilosi uyakubona so kodapho ke ikhulapha ngani lokho engisizwe iBlack Mambazo ngilalele kahle laloba ngangakwathi amaphathi wapi ngangizazela ibhesi kuphela kwakuchaza kakhulu ngise primary ngaze ngathi loba khonapho sokuyi10 yethu yokuthi sesiyitha ama youth church selapha lihlabela parli ngama youth nje awe church kodwa lokho engixoxa khathesi asikahlabeli vele sesesikolo abantwana primary sengiseqa ke khathesi sengisiya lapha esichiyele khona ulwazi lolwana lweBlack Mambazo esikhathini seprimary lwafika lwaphila sesingama youth ke khathesi yilo lona lolo lwanjani engase ngikhumbula ingoma lezana ngoba ngiyakhumbula ukuthi khona enye album othwa inala sesithe engangilalele ko baba omdala wami so ngase ngisithini mina ngase ngikhipha amabala eBlack Mambazo ukuthi ngase ngathi ngikhulile lapha ngoba nanku ngase ngicabanga ukuthi amabala lawo engcenye banganisola mhlabe yangizwa so ngangiwakhipha nje ichuni bese mfaka wami echunini yeBlack Mambazo liyana nje ukuthi inglos mas chaya amaphiko encemina ngithi khona uJehova ngumalusi wethu malu uyakubona ukuthi kwakhona ukuthi kunjani udonga uswetshela abafowethu right seyeqele la seyeqela saqalisela khona lapho manje ukuthatha number 1 lokhuzeni ema competition echeche ngacafe ngiyekelile qasa ukuzikompozela manje enjani ezami esechechi kuphela ezile tune yazi eseceleni ukhwaphani lokusukompoza wena sekompoza sengiyekelile ama tune la sokumvulile siqasa ukukompoza la wakho ama tune ezami la khathesi ngutshela ukuthi echechi ziyahlatshelwa ingoma ezakhonjozwa yimi mina amselu sesihlatshelwa echechi nxa kuyisande kuyikuthi chorus nje ngachaya chorus bahlabela bevumele the whole congregation alright so until nalapha lesayenza ichoir liyadliwa liyenza ichoir liyadliwa so limature njani kumbe kulifikisa njani ekuthini hayi man khathesi sesikuyImbube nansi iBlack Mamba siyenspayile okay sesifika lapho uthi ngiyathatha sizocompose zakho and then lapho ekuthini kuze kube ukuthi hayi thina sesiba liqembu sibili le elimature eleImbube like linkena njani kuImbube music yona le alright anti sesidlula kokwekhaya lokho sesikhulile khathesi nxa sesikhulile mina ubaba omncane wami osesezinda lapha nabe sesithi akubuye ngapha etown alright underground gang vela bala ode baphambanisa right uthe umamncane wayesiyalalela radio kumamncane wawukwenzelana ukulalela kumamncane wasalalela inkini yayingekho ngikhaya ngela lutho iradio yayiko mamncane zazi leziyana phela yikho phela isikhathi lesana ukuthi party kwesesikhathi wawusiya ibheja lapha lako ngizakutshela ukuthi uyiparty wawuyibheja eCountry Park uthunywe kubaba ngebhasikili uyibheje ngo3 kuthi irecord yakho uyayijayiva ngama4 ekuseni uthole ngale sokubhejwe kwabheja abantu bonke wena yakho ukuthi irecord uyayikhala ngawe uyayichanga ngama4 ekuseni so lapha kwakubheja kwakwenzwana wawubheja kube zogida ubheja ugida nxa kwakuyiphathi but okwamlokho hayi kwakungokuya thanda ngendlela enithanda ngayi Black Mambazo vele ngazi incamba phuma esikolo ngafika ngikhaya ntshintshwe sendlini ngendlela encane sensiya komamdala siyala la wayekwazi futhi ukuthi ezilongo embona mbuya siyindaba yengoma uzabona se5 cassette yona leyani yepi hayi ungaqhubeka uqulu baba radio vele hayi vele ayibona ngikhaya kodwa zayihluphi radio radio zazihlupha ngesikhathi zakho awusasichasisela lapha ukuthindeni ubamncane uthe esembizile ngabuya ngahlala esizinda umntana nami uTaimon umntaka Buddhas wabuya la wahlala ngapi hayi yena ke kodwa wahlala enkulumani lapha na kuwanoyi saba ngo2
sesivele silobela singuthula pha kwase kusiba lo babunyatho omunye umdala wayehlala opposite thina uthe ezihambele etown wabona nansi igroup yeMbube ichaya egodini lapha nathi aqala lapha iMbube wawungayithola phela noma enkotheni nje ichaya kuphela ezilonke labantu ababili abathatha bangaphosi imali wasethatha i-pamphlet wabuya wanika i-pamphlet leliyana ngibone wathi fonela inamba le kule group le ngibona ichaso so ngabe ngifonela igroup leyana nga-answer ngundoda othiwa uGibson athi hayi ungabuye uzosibukela thina semganwini sobuye ngolwesithathu la kanye ngapha siyakhona le ngolwesithathu ususuke sizinda siyakhona usathanda into zakho zohamba ngenyawo vele ngasuka lapha ngasuka ngenyawo kanje ngabe ngasuka ngenyawo sibili ngisakhumbula kuhle but ngagada ngoba ngangismart phela ngoba nganjama specs into yakhona udawu ngawuyangiza uyafaza ibaba nganjama specs sibili amagogoro sami ayikona la aweshayini la obumbulu hayi akateacher lawana akhanyiselayo kanya ukuthi umuntu lo uhlose ukuba smart ayikona ukuthi njama mnyama hayi awukuthi uhlose ukuba smart ngoba le program ngandi ayinile sililo mkolo kuhle just imagine angaze mbabone phela abantu laba njalo bacula kamnandi I'm sure ngendlela uSibaru umnyatha ekhulume ngakhona wathi vele ngani iBlack Mamba azocathu ngoba engazi inthandani iBlack Mamba engangichaya endlini nisesizini lapho esizindase ngithaphuza lula ngoba yaye ngisengigcwele lama discount le radio isethuza radio la le radio okay wale TV ke ngibabone madupa so ke ikukusuka kwami ke sengisiya emganwini nthutshe sibila babone sibila hayi ndoda smart kanti vele njona ngizithwalisa nzima nthutshe lapha na amfike vele imfethi ingangena egedini ngizwe wena Black Mamba ngoba thola bahlabile Black Mamba azocathu abantu laba ngalalela so yazi ngizwe kuduma kubophe njani angangena lapha nabamhlale lapha baqeda ingoma yabo bachaya isibili bariyeriyese baqede twa insika isizwe insika isizwe bathi nxa beqeda lapha bese introduce nguGibson athi nangu la ndoda ngubani bizwa amna Philani Donga yebo suka ngapha ekhaya wathi wenza ngezani ngenzi lutho nxa ngithi angenzi lutho indlela engakiyo yona ngiyakubona khathesi ukuthi laba abantu ababengani bathalazana behleka babehleka ukuthi kathi manje indaba isimathi kangaka yona isithayenza ngiyakucabanga nje khathesi ukuthi kuthi ukuthi yikho kwakuba ngoba babethalazana so bahleke okutshengisayo ukuthi kule nto abayinyeyayo eyokutshengisa ukuthi mina kathi manje indaba mphambana le weather utawenzile ukuthi program lama specs abo teacher expect ukuthi ngizathi nguteacher lapho busithi nabe ngithi la ngicela kunjani ujoyina lapho kube ngani ngiyaba press abdaka mama uthi lele baze baphumisele la ukuhleka ngizithulele uyabe saba phela abantwana awubazi njalo ngamadoda njalo asekubulele vele ngoba indlela abacula ngayo yesabeka vele uyeza ukuthi ngani iBlack Mamba awungeke phela umdelele umuntu nxa idignity yakhe vele iva echaye yabala sengakuthethisa uzithulele loba umbona ukuthi ngamandla akala bese ngizithulela lapha lami ngilalele bese uthiwa busukuma wothi uyakubona konke uthi so wena umuntu angathi angathi wothi la kumele ufike uthi ngoba nxa ungakwazi uzathi athi wothi wena uthi uyakubona into ezinjalo mbathi wothi wena uthi so mina wathi besenza konke ngakulandelisela njenga wena wothi yenza wothi hayi anti yabona ke into leyi sengirongo vele uyabusu off kona apha ekhiyeni bangenza isintona le ngayinamathisela njengoba bathiwa alright wahlabelela ingoma emnandi thina sihamba ngiyayithanda ingoma yakho ngengicula ivingathe singilijongosi hamba lo Jesu indlela yonke nxa beyicula lapha bangiphi ithena ngichaye but mina ngibophanga njengambube ukuthi sihamba lo Jesu mina ngithi sihamba lo Jesu yakubona ngokhana nje komuntu kamlimi esecheche ikho lapha enganilahleka khona mina bese ukuthi hayi thoni njani sorry
So ithoni bezi ukuthi ithoni ulayo ufuna ukulungiswa kuphela uThapophe kube yimbube angitshayise futhi le bass hayi izibhass ulayo angitshayise ibhala tone ezulayo tshayise alto bezwe ialto ngilayo but ngiyazwakala ukuthi yanhlupha bese hayi alto hayi but la manye angabamba la banithande sibile ngolokhuze wanithanda umuntu lo uGibson wanithanda ukuthi but loba abanye sebephuma ngokuya kwesikhathi ngasala senitshaya 10 bass kwesinye isikhathi angikhalelise sukhalela angikhalelise nje ngelinye ilanga unsikayisizwe ke kwasokusiba le problem eyenza sangasazwani kungasikho kokukhalela lokho but kuyindaba yezimali so singakafika ezimalini lapho vele cause mfubuza kwamba so lapho wangena cause ngiyawazi ukuthi lina siya kuJongosi kwakulabanye abanye owaphuma labo kunsika right so ekungeneni kwami ngayithanda igroup le phela aba uTimon wasehawukela ukujoyina amngenisa uTimon nanda wayebuyi ubhuti wami wayesegwera umthokozisile wabuya wazosebenzela la ngamjoyinisa sahle saba yi3 abantu beAnglican laba right sesi3 ke khathesi lo leader uGibson lo mna wakhe sesicula si5 abanye anti sebelokhu bephuma saze sasala sesi5 manje uDawu yena waye ele era yokuthi thina sizingenele izolo laba fowethu laba kuthi loba ngaze kube ukuthi imali ichajiwe sibile ayazilungisele ngendlela kanjani yakhe lathi simesaba ngoba ukuhlabela ekwenza vele even la kathesi is a good singer vele is a good vocalist so vele ukuhlabela kwakhe kwakwenza ukuthi uze ukuthi hayi avele umuntu omkhulu lo so wayengenza noma yini nje noma yayisihlanganisa lokho ungakhiphi imali okuyikho kwadala ukuthi sigcine sesithi asizibuyele nje ukuthi vele thina ekhaya sasisenza njani si3 manje sesiza kwenza njani sajoyine sabanye osisi besizinda lapha ukuthi kube kubuyele kuyikwaya kwethu kwechurch ngoba futhi silapha phela silokho siye church Anglican sesiwavumbululile ama church ethu lapha awe Anglican tanga lokho siye church Anglican kukhona okwamakwaya lokho basithanda futhi echurch kodwa sese3 azi ukuthi mfubuza endabeni yemali la man ungakafiki man siqedisele so kuthe njoba siyi3 sadobho mama osiso lo usisi lo ngibo kanyathu usibari lo wangiphi pamphlet kulo sisi othiwa ngumampakwa phana lo langa elihle alright uma unyathi sesizwa sensithi ngiyabacela unyathi wathi akuthi uthi engcenye style bacela ukwazi bethi la bayahlabela babe lokho bekhanya ngani bale interest nxa sikhuluma ukuthi siyahlabela plus echurch yabasonto amaPentecostal la bathe bangena sancengisa echurch sebeqasa kusithanda sike siye emaPentecostal abo futhi bafike besincengise khona ngale basithanda sechaya Imbube lapho kodwa ayisiyo yona le yani kabo ensika le sibuyele hayi yona leyo nje kwasokubuya uRon lo Lawrence manje abazala bami bevele eShangani babeke babuya baba seShangani babe bebuya khathesi manje sesi5 umfana wami usesemncane uyafunda ehlathi la uthi nxa echayisa isikole wabuya usemo chayisa abuya vele sesingu6 phela sesivese sesi right nxa sesinje nanku kwabe kubuya umhlalisi lokheni ngabafana babehlabela kusizwe kuthiwa iwisa ngazi labo babephathane njani babuya bazojoyina kithi labana abafana manje athi balayo ngaphi ekhanda because bona kade bechaya kade vele kudala bechaya nxa bebuya kimi la mina inkani sibopha inkani ukuthi especially mina I'm the one engambopha inkani ngoba babe sithi nxa bekimi la bese befuna ungani bona vele bahamba phambili uyakubona ngoba bona babe right phela babe siza ukuthi into le yayila athi kuhle so bafuna ukuyenza ibe sestyleni phela kube kuhle phela mina manje bona mina ngingafiki lapho bona sebefike asebedlule khona sokusenza ukuthi wena wesa nasokusenza ukuthi vele kwakusenza ukuthi ngithi balamanga sikho lokho bafuna ukungemuka iqembu ngangikule engqondo naleyo laba bangabe befuna ukungemuka iqembu leso antisuphume kunsika yesizwe yes so iqembu sesikhuluma ngalo sibili kodwa no man sigijime kakhulu sathi siphuma kunsika yesizwe ngemva kwengcabangcoza leyo sase senza iGreat Stars Ijongosi singu5 right uTimon
umthoko 3 then kwasukusiba labo zawami same njani sasisibumba iGreat Stars Ijongosi lapha ngithe sasesindawonye khona sabumba iGreat Stars ingabi liJongosi Great Stars saqasa ukuhlabela umanager wethu engumangena osephumula unhlalo mangena kuthiwa ngulakhi mangena nguye ngumanager wethu esesihawukele ngendlela la yayibona sincingisa ngayo umbaba lwana vele la kade sinyambonga ngoba nguye owenza la kade singibeke so ubaba lwana ukhona uyaphila wayevele kodwa kasenguye manager wethu hayi nje wasixolisa ngendlela esenza ngayo ngichieve netareni khona kumbe njoba khona apha beyi4 so nxa sasingabathola benje wawungezwe sisithi kimi sukumani libachayele for 1 noma bengabantu abazithengisela nje mama lokhuze nabe amajiki sabo phandle lapana ungavela omunye wangikhona athi asicela ukubezwa kuphela athi bachayeleni 1 sesizapunya mdala singabe sacha 1 sesisuse noma etareni abantu sebekhangele athi ukuthi kumbe kunjana kungena indawo khombe ema-restaurant kuphela abantu besidla kuphela thina shaya indlamu khona phana kubela uthuli sonke lokana kade sinyabona ukuthi indlela eyayisenza sinjani lokho esihamba ngayo so Great Stars sisatotoba njalo ngiright sisatotoba njalo thuchu komhlali ezilokheni besuka kuyisi babona ukuthi ngoba ngiyakhumbula ko whatever sasike sahlabela lapha eLobhemoni omunye ubaba wabesithi hale imatope bendi ngokungahlangani kuhle hayi vele wayeright phela ale imatope bendi manje into yahlambulala wakhuluma ngamuzwa imatope bendi ngithwele imic ngiyahlabela umuntu watsho njalo akula ngenye indlela nzamenzana umuntu omdala kodwa anti vele suyizaye ehluleka wesi phela uyazi lapho ke yimi ngase ngisehluleka wesi ngenxa ukuthi ngangimzwile uyazi edaki wavula amehlo so wathi le esitsho kumngani wakhe wamkhweba so le yodwa imatope bendi imlalelo uyakwazi wena ngabe uthwele imic ngabe ngiyamazi la kadezi bayamthatha mahala ngimse kushow ngithi abona imatope bendi yakho kadezi ukuthi singa so wathi umuntu lwana qhubeka ngihlabela kula ngenye indlela esasingayenza silokho sitotoba kadezi si Great Stars laba fowethu ngase ngisithi uSizibu Oscar oyendosa kusa wabe mbizi amfethe ngikhuhambisayo Donga wayesekundosa kusukhu Donga ukubuye ngapha uzobukela so tatane lo mfana nami sihle sisuke sihlale sizinda siye ngapi nora ngusem lo ngusem siye babukela ndoda ubusubona ukuthi imatope bendi ikhona zilumntwana so bafika bahlaba hayi ngangiyibona linsika isizwe ngathi iBlack Mambazo hayi ngasenza yibona ke ngabona amambazo amnyama xathu wena enyaweni lapha ezandleni emlonyeni kuonyiswe isifu into sakusa leyo akube kuhle yayisesempumele kube kuhle kube njana sibukele indoda vele uhlubonti lapha phela thina kanti umna wami okwinto lokhaso kumbulele vele usemu siphume lapha sibichayisile ukuthi singena indlela asasingathi kunye igada kwani cha ngenyawo usuke empopwana bese sicrossa sezindobela manje kwapho nxa sihamba lo sebathi ngithi bazwe njani mfana mthi hayi mina vele ngisithi ngizakutshela hayi thina siyekele nini nabe asakwana sivele asiyekele nini complete from uyabukela labana ngathi uzathi siyekele njani instead of mina expect phela ukuthi ngabe wena uthi khona sizame sikhona wahlwa yakho walandula sibilo kuzwayo kwathonto kaso kumngamphathi ukuthi saxabana endleleni in extent yokuthi sisiye endlini so yena wayehamba phambili hayi naye mengamphambili mina engamphambili sazwanani vele ngangihamba phambili umthalaza emuva esehlule kufa umfica ukuthi wayesesawuthi engcenye ngamtshaya ngoba njengalapha mina esivalweni sisiye endlini esizini vele imbama vele lapha vele anti vele uyazwa wayevele ethe wachothozela isayini kodwa sithe sifika sala hlokhe sinjani siya khona phana siyimatope bendi yethu in extent yokuthi kuthe 2014 sase siya kushow eBlawayo Theatre lapha nanti lathi siphumile kumatopeni khathesi uyayibona phela wothi ngithi omhlali silabana ngenkani zami sisebenze labo bachiswe ukuthi vele laba abantu bayehluleka kodwa abalaleli
nguwe futhi mengalaleli kakhulu but khathesi kwesembona konti babe right ngoba into ababezitsho lababezenza yizwe esizenze ezisebenzayo vele lapha na mina ngangafiki lapho bona abadlule khona mina bese ngigijima ngekuthi balamanga abantu laba sebefuna ngoba futhi kuthe kusuka bona phela wajoyina uHonest Nkomo umpilo esuka ku Black Follows wafika kodwa umpilo umuntu okhulileyo eqinileyo vele umuntu omdala oqinileyo vele so vele awancengi divele ngoba kulanto enzayenza ke kulwana kwakungelenza kwenza kodwa yena wayekakhalele yena khalele ezinye nami ngiyani ngoba babe sithi ukuthi ukukhalela umuntu lo kakwanisi ungabona bekubangisa awukwanisi bayeza ukuthi umuntu lo kayenza ukuthi kuhambe lo sifuna ukuthi into le enjani ihambe le bese ngincengise ukuthi bengangikhuphi izachose kuthiwe khona hayi la yabo njani sancengisa lo mpilo asingenise lapha ukuthi kuze kuthi wena chayi athi umuntu kamlemu umbhobho ealto enjani ngisa ukuthi la sesithi hende nansi alto leyi and iyaphuma and iphuma exactly sincengise yena ke hayi ubhuti kungahlala uyakwanisa ukuthi kwesesikhathi aphume alright waphuma lapha sizwethwa indoda sakusa yona liyane yasenza sacabana lo semo uthi engangimthande kundosa kuse chayitheni yayimangalisa lo obvious ababechaya amaphatha amancane lo khu oyechayi alto futhi umbhobho izwethwa sebephumile kundosa yebona bakithi mbazwela usiza ukuthi kathi beze beziphume bephume kathi abantu labana abafuna ukuphuma nje babuya kithi thutsho kunithabisa okuyinto lokana kodwa ke haya ngizatsho ngemva kwalo kunithabise lakanye wena kuhle kusheshwe ukukhandla lapha sokusheshwe umanager wami umangena lo hayi vele usubona even labafana bami subondaya baselanda lami kakhulu kodwa sebezi ngoba laba abantu vele bavele bakuprove pointless phe manager vele la sekhayilaba batsha laba babuyile sethenga lezi chisayo thenga ko RNK lapha izinkwa lama drink bese buya day lama drink uriyesa uyazi ukuthi ngamadoda la babuya bonke boy 3 babuya boy 3 uthiya wafika wathatha lead eyami babe ngaphikiseki kathi ukuthi babe sihlabela lokho kwakho kucabanga futhi so vele wahlubo nti lapha vele angiqualify so wahle wafika ukuthi wathatha lead yami la wavuma wathi hayi kodwa anti ngaphakathi uyabusiza ukuthi kulento iqhube libuhlungu elichisayo kodwa kula ngenye indlela bese kusithi ukhuwa chayithena uobvious lana wachayi alto owamwethena uLawrence bamfaka baba ukuthi 2 tenors alright umfana anti vele wayemncane ialto yamelana lalwana sakho umuntu omnyoko okungubani lapha then ibhesi kwaba ngezi ngoTimon zona lezale eziveza asigebenga ibhesi so mina lami kubhesi lawa sokuphushela kubhesi kodwa bebe lenhloni kwelinye ilanga bathi khalela bengikhalelise inye nje lami ngizwe nganilula ngoba base bezibhalela lana lengoma zangikhona wasokungihlupha mina ngoba ncaze ihabi ibhalwe ngumunye ngesikhali siyangangakwanisa ukuthi ngiyakhalela nthini so mina ngishaya ibhesi khona phana bengangikhalelise nganilula lami ngikhalele kodwa uze ukuthi loba ngikhalela ukuthi akuyenzi ngoba vele ingoma yangikhona ibhalwe so namfuna ukukhalela so lami ngadeda zachova osokunzima ukukhalela ingoma echawe ebhalwe ngomunye umuntu kuyimbube kumbe kwakuyiproblem yakho nje kwakuyiproblem yami ukuthi angangeni kuhle entweni yangikhona alright kodwa umuntu yakwanisa ukubhalela because yana ukuthi ama liters ngambhalela ngiyayishaya ubhalele ngomunye ngambhalela ngiyayishaya sengingapho ukuthi okunye kwizinto ngutshintshela ukuthi kube lula ukuthi ngingene kodwa ngiyabe ungajintshanga ingoma yakho sibili alright yikho lapha na theso kunjalo zuku khula bana ubaba siziba idonombe wabangikhuluma kanjani umbe kwahamba njani kwakwenze bangabi basuka idono lami bakhulumisana kumba idono futhi kodwa ngoba kusalayo banjani babuyela sasala sesisodwa manje manager wami haya phi wathi buyela futhi uthando lolana kubani kade mina istyle sonke ngibe sinhle ngasidobha lapha labafana laba istyle futhi banjani basidobhile lapha sathi ngahle ngacompose uMadewa ngayichaya hambelana weza ukuthi vele ngana basuka ngaso osola laba sebefundile la usufundile so ilevel seliselelekilo seliphezulu lalelana bafika likhona abathuthanga babuyela mani kumpumelelo bavule inyo kuthiwa yiMinana Brothers
Bona. Pay 3 bafaka abanye abantu. Badinga ezinye izigebenga lazo sasishaya ibhesi kamnandi vele yaqini mina naliya. Ngoba sasinxa siyahlanganuza ukuthi ziyabulalana uze ukuthi ziyabulalana ukutshengisa ukuthi abasichiyele khona sisele sanjani ngoba ngabe sakulahla sasiyahle sibuyele kwayeni uyakubona nasakulahlanga sakubamba into lokhana sathi mani lokhana sikuzwile alright kodwa uNkulunkulu ngenxa yokuthi uyabe ngiphi isipho sami ngedwa ukuthi wena yakho indlela inje ulwazi suluzuzile but landela ngendlela yakho wena ngesingawe angizange ngihlabele njengabo angizange ngihlabele njani ngakhompose ngesingami le voice yami le ndlela yami ukukhalela yami Ijongosi nxa licula into yabele ngani fast sibile ngani fast so lokuthi ingoma zangikhona ezinganzi le drama I don't know mbe kudaleka kwami ngoba mina ngangivele ngani ngikude kuma drama esikhathi ngikhula echurch so ziyabe zinganzi le kuba drama ngani ziyabe zikuchaza nje drama indlela Ijongosi so ngaphosula iyehlukanisela amanye amaqembu so ngahlala ke kweyami into imntwana kwaze kwathi 2016 sasesiye eBlower Theatre sithe sigide eBlower Theatre indlela ngabantu ku fast abantu eBlower Theatre bathi uyazi ngani leli la ngamajongosi ngiyakutshela lapha abantu energy yapinjani sakuthanda ukulibizo lokhana sangabe sathi majongosi thina sathi hlanti igroup A1 asihleni sithi lijongosi so gaxa phezulu Great Stars gaxa phezulu kwa Great Stars wadwa kulayinisa konke kwa Ijongosi Ijongosi liliphiwa ngabantu silaphiwa abantu eBlower Theatre 2016 kodwa group anti yasunga 2011 before khona apho vele kwakusese Great Stars kunjalo Ijongosi 2016 so Ijongosi Great Stars konke kuhlangene kuzofika namuhla liziqatsha ama-album amangaki Karesi nxa sikhuluma ukuseli record amangaki si recorde angu5 then kula LS6 angalikhuphi khathesi ngingalikhuphi but maduze khona apha bese likhuphile le gospel enguzengoma zesihlabelelo seAnglican zizodwa vele sazikhipha singakhupha ama-album amabili ngasikhathi sinye esishona lesindebele alright so ngikhalela ukuthi zonezo this year vele sikhona apha eduze ngabe sengizihambisile ZBC emsakazweni iyabi album yesi6 ngiyayibiza ngisithi i1 album kodwa yona ile esishona ngapha lesindebele ngapha so iyabile ngoma zona lezi number naleyo same zingoma zibe futhi isindebele ngifuna ukuthi izesindebele ngizihambise lapha eMontrose alright ezesishona vele ngizazihambisa eZBC Harare next week alright ngiyaz lezana ngizikhuphele alisoze lilaunch uqala ngeke nanze most of the times mali senza liya launch album maybe li stage live le vele siphuzile abantu abanengi sebelayo ngiphambanisile ngokuthi ngihle ngaphangisa kube kati iqale ya launch so ngibone ngani isidingo selaunch sisekho ba vele sigcwele ebantwini vele alright so lezi isihlabelelo seAnglican kuphela so but lezi ezinye lama album kuyabe kubhalwa lapha kuyabe kubhalwa so obhalayo uyabhala wena Philani Donga obhalayo ingoma zakhona ngoPhilani so zonke ngobhalele composed by Philani Donga so ingoma zonke so akulo munye ethi ngona nami ungancengisa njengomna wami uRoni ngiyaye ngimuphi ithuba ngibe sengisiza ukuthi ngiyaye ngimuphi ithuba bese ngisiza ukuthi ubhala exactly njengami ukuthi nxa ungathi umpha abantu lapha uyakukhuphela igroup emnandi but izabizwakala irhythm yakho ukuthi nansi rhythm yegroup ethile so ngase ngibona ngani kwezamiphambanisa ukuthi Ijongosi libe lama rhythm kanjani achiye nongcono sisebenzise same rhythm ye-Great Stars Ijongosi so ngampithu babhale ngabuya bese ngimkhandela nje ukuthi hayi zamthi ukhande lapha izibuyu izuthi khathe sisi but yena wantu ukubhala ama-single ngimbhalisa kakhulu ama-single umuntu angathi le wedding yakhe ufuna le ngoma yomtshado yokutema wathi senhle sithi mina wami thatha khonapho kodwa lezi ama-album wathi hayi alright so njengombhalo omkhulu ngifuna udlala la igame njengombhalo omkhulu so ngifuna anjani kulamabala lapha gcwele lamanye akhona wonke lapha amabala ngifuna ukuthi just sifuna nje 5 to 10 seconds engoma e1 ozayicabanga khathesi ngingakuphi ibala
So amabala ami ngoba ngale kubhale ngesikhiwa kwezindawo kubhale ngesindebele yabona kumbi so mina ngizabe ngikhangela around lapha ngifaka ibala leyana ungikompozele at the same time uyichaya Kulula vele. Uzavumela ubhinga. All right. 1 shift. Akubizawo esindebele. Nawe esikhiwa la hlupha la. Biza indaba ugijimele esikhiweni, bizawo esindebele. Ngoba lwana ngu-shift woku-shift izinto njengomuntu o-shift amasofa indawo kumbe ngu-shift okuthi ongene enye i-shift. Biza izindebele ngoba ungayenza ngemnanza kukhuluma ukushifta kwamasofa kanti Enkundleni kulapho esiphawula khona konke okuphathelane lalokho esikwenzayo njengami lamhlanje ngiphawule enkundleni ngeqembu leJongosi singoma vele nxa kunjalo mama ntinyelinya liwani lokugcina Dep 3 yeah uthi ngaze ngabubona ubuhle namhlanje abafowethu basilethela ubuhle kulasrekhoda khona lokho kuthandwa ngabantu ngeqembu leJongosi lamhlanje ngilapha iyo Dep 3 iyo ngilapha iyo Dep 3 kabe sokuyingoma khona hayi khona lokho kwenza bekulula izingoma ezibhaliwe lezi Amna betha ngenkosi. Abantu bakamlimi. Manchayi abantu bakamlimi enkonko. Kodwa khona kunjani mdala anjana karesi seli phakathi kwayo iindustry. Ukuhlabelela njengomhlabeleli kuphile kanjani? Kakhulu abanye balokhala ezimalini bayakhala ukwathi kubhatali abanye bakhala lokunye lina likwenelisa njani ukuthi ngesituation ekhonayo esabe silayo ukuthi okay ngathi kulobunzima lapha likwenelisa njani ukuthi amadoda ngo8 ahlale ekhona njalo esiza ku rehearsal njalo wonke umuntu ekhula esiyaphezulu but abantu bekhala ngesituation nje ukuqasela baba uyacazimula engikubonayo la especially ku Great Stars iJongosi sazitshela ukuthi sifana labantu nxa silapha eZimbabwe ababhala athiwa ngama CV kumbe ngitsho njalo sibhala ama CV awukuthi sithola imisebenzi then ke sizathi nxa sesithola imisebenzi nxa sithi imisebenzi yabe mbhala imisebenzi engafana lokuthi nxa singabe sesiqalisa ukuthowa overseas siyabe sisitsho ukuthi sesiqhatshiwe sesiyitholile imisebenzi kulapho kuzatshintsha khona ngitsho ukutshintsha kuphi kanti ngitsho ukutshintsha ukuthi kuqembu leJongosi mina nginje ngiyadingela even abafana umsebenzi ngithi kuyaqhatshwa ko-arineri hambe ngena ngaphi emsebenzini nxa uchayisa ngo6 siyahlangana ku-rehearsal sizirehesele 6 to 8:30 Wednesday Thursday Friday every wona la amalanga nyabe ngikwazi ukuthi akulamuntu ozabuya kimi ethi ufuna imali yerent ngoba uyabe eziholela ngaphi ku-arineri ngapha thina sisabhala iCV yethu yani yomculo uzathi singaqhatshwa lapho siyaqhatshwa khonale sebengayekela sesiya khonale siyabe sikwazi ukuthi sesikuzuza khonale so kungakwanisi ukuthi kusenze thina sihlale sinjani si-happy sisutha so kathesi akula muntu ongathi uyalamba ngaphandle nxa kuyikuthi umsebenzi ungawutholi ukuJongosi lo ukuthi uzisebenzele ku-arineri national foods ngaphi then isithe sesenze njalo sase siyakibo bona okusetshenzwa khona laba bantu ukuthi sicela ukuthi njengeqembu elinje utime nxa kusiba lemsebenzi eba khona for example sithi njengoba ngeFriday so siyasile event somewhere khonapho ngeFriday anti kumele abe semsebenzini ePump and Steel bese bemdedela hayi gijima uphongu
Uyechaya ama-hours nophoda uphenduke ngaphi emsebenzini. So awusoze uswele loba ngeMonday, Tuesday, Wednesday, Thursday lonke kule show yasibhuka sithole sonke sikhona but sisebenza qede lapho umuntu abuyele ngaphi emsebenzini nxa inyanga iphela hole ukuze angabuyi kimi ngoba lami nyabe ngingela ngilayo nale encane siyitholayo sisathi mhlawumbe singazithola sesikwezinye indawo ezenza ukuthi imali ibuye ngobunengi kwanisa ukusiphilisa. Unlike enximebha amanye amaqembu babe vele bengavumela umuntu osebenza ngapha futhi iqembu la ngikhona kalila mali so umuntu lwani uyabe sabhala iCV ukuphumelela ngapha uyalisa abantu kuya ngaphi emsebenzini uthola ukuthi umuntu agcine sesithi hayi ongcono ngichiye lokho ngoba abantu abangafa yini indlala omnye sithi ngcono ngiyesebenza eGoli umbe eBotswana yikho kwenza thina ngicabanga ukuthi yikho kwenza thina sibe lokho esinjalo njalo ngingatshintsha abantu lokho kuyisame bantu ngicabanga njalo mina. Alright. So ngikhuluma ngokuthi bhala iCV ukuthi emazweni uthi lapho uthola umsebenzi ukuthi kuyakhipha imali. So far lina njenge Great Stars Ijongosi kukhona seleke laphuma khona la khona out kumbe lisachaya local kumbe kunjani? Asikaphumeli ngaphandle kwelizwe leZimbabwe. Yebo ngabe sihamba njoba njuke wezwa ngealbum yami leyane esishona sisivulela amanye amathuba kuMtare Kadoma wonke Marondera Chinoyi sesiyake sihambe iyasivulela amathuba njenga wona lawo which means ukuthi iZimbabwe nje sizayichaya sibili ngendlela yona leyo hlokho siya futhi lathi sicompose futhi ezinye zibamba whole country. Kodwa pheche akasi kanjani asikayi kubo Botswana khonapha nje eduze eMozambique kasikaze siye kumbe eZambia vele silokho sila but engikwaziyo mina ukuthi as long as uyabuguqa phansi uthi uNkulunkulu ngicela uthathe umculo wami lo uselapho kulaba uthandayo khona one day uzahamba lapho kulaba uthandayo and yibo bona abazakwenza ukuthi into zenzeke. Ngiyakuzwa mtala. So isupport yeni nalikwenza njani? Because ngiyabona sometimes madichayela ama shows yeni kulabantu bethe likwenza njani ukuthi abantu bebuye kumbe abantu babuye yini abantu ba support and mbuze njalo like ukuthi because ngizabanye bahlala bekhala supportwa senzeni into lana ekhala ngayo kumbe okwenu lina lithi hayi abantu ba support ko right sibone problem. Mina ku Great Stars Ijongosi anisoli umuntu abantu bonke ba supporta kuhle kakhulu babuya ku Jongosi bezobukela ngama $5 yabona i$5 inengi sometimes but umuntu uyayikhipha sibile ebuye uthole zokugcwele la menze izibuzo ukuthi kodwa sure so mina ngenzola abantu sibili mdala ngoba vele babuya sibili sike saba le event ebesilayo lapha eBlawa Theatre mhla ka 15 September phebe banengi kakhulu lama kuze kwamangalisa silenye sizayenza so mhla ka 30 November. Alright. Ehope City lapha. Ngiyakwazi futhi ukuthi abantu bazabe begcwele phambi. So vele mina ule strategy ukwenza ngakho khona lokho. Ukuthi okwenza kumbe ubona abantu sebuyile nje. Ngaphandle nxa kumbe beyabechazwa bekholisa nje indlela esicula ngayo. Abanye sometimes nxa nje kuyikusithanda nje awudonga ngiyamzwisisa. But yathi ngile show 5 poster. Mina ngile show kuphela vele mfaka iposter kuma WhatsApp libuye. Abantu ngenza ama advance tickets abantu bethi siyathenga ama tickets vele siyabuya Ijongosi siyalithanda uzabona sebethenga ama tickets vele amanye advance abanye ubone sebebuye bazothengela eminyango qedile uzwe abanye after show besithi vele nxa kusiba leyinye ebuya abanye besithi katalisa siphindi yini lokana kabe kutshengisa ukuthi abantu bakamlimi bayithanda into esiyenza ngoba bengayithandi ngaba babuya ngabe kumele thina vele siyabe sithembisa kuphela ukuthi sibe silokho vela sibile la kuNkulunkulu ukuthi asivulele lapho kucatshe khona ukuthi sibe lolwazi oludlulileyo oluyilo olwenza abantu basithande. Sibe kwazi lokho yikho kwenza abantu bathande lokho ukuthi sibe sikugeyina ngoba yakwazi ukukhula asikafiki vela asikagcini lokho sigeyina ezinye izinto eziyabe but even liyakaqini ukukhula kuze ukukhula lokufunda ndakuphela but kule moment engiyidingayo ku career yenu whether personal professional or whatever like in moment eyaba moment esingathi moment le it changed i life yakho kumbe I career yakho or for the whole group Ijongosi towards
this was the life-changing moment. Kwakuyiphi nxa ukwanisa ukukhumbula uyicabanga ukuthi halapha yeah. Thina ukuthi okwethu kuyabe kulokho kuhamba mbijana uyakwazi akula lapho silo ukuthi ngithi gusibili ngithi ya awethu uyazi kuyabe kulokho kuhamba mbijana into uyabulokhu ubona nje ukuthi phela lapha engisuka khona khayela ubone ukuthi sibili ngaba le answer sibili yokuthi ya laphana sibili laphana yikho laphana kungaba nje ukuthi thina njengoba iAnglican ngapho ngifaka for example ichurch yethu iAnglican leyi ngenxa usikuyo thina singama-Anglican asizuzi mali ki ukuthi sinxa siyasebenza basinika imali sike saba semarondela mhlalo kya sike saba labantu bemzini lapha abaningi kakhulu amazwe about more than 60 Brazil wati Italy wonke nje amazwe ongacabanga sibe siwaperformela mhlalo kyana yazi ngiyabe ngubona nje ukuthi okuyizinto lokho yikho kungayenza into zethu zinjani zihambe kungasitshintshela impilo uyabubona nje ukuthi ngokungena labantu ngokuba sebantwini abanje kuyatshengisa ukuthi laloba kungela mali engithi ngithese ngenile kwaba lothi thatha lapha kuyikuthi into esizenzela thina ngechurch yethu but ngiyakubona ukuthi kule nkalakatha yeopportunity ikho etshengisa ukuthi kungaba lobuhle same applies lemuva kwesiyabe kade sikwenza konke uyabubona nje ukuthi right uyazi lokho esigeyina but angila sibilange ngaqamba amanga ukuthi ngithi lapha senele ukuthi sibili siyentaba zinduna sahle sabuya sibili lapha sokufiwa lapha sahle satshintsha impi lapho ngila kuzihambela nje kuhle vele uyazi khona lokho kusiyakhona kuzambela kodwa engikwaziyo phela ukuthi kuyafika alright sesiqedisa lapha nifuna sidlale enye game encane futhi but lapha sebenza amasinyane like awumela ngithathe more than 5 seconds ukuphendula umbuzo lo abathina lihlabela imbube kakhulu anje so but ngifuna ibuza nge-instrument what's your favorite instrument? Microphone. And then kuma parts awembube laphana what's your favorite part? Ten. All right. And then the morning person or night person? Liyavuka kakhulu ekuseni kumbe liyaphuza ukulala? Ngiyaphuza ukulala. All right. And then nxa linga-collaborate with any artist or any arts group ekhona linga-collaborate la yiphi kobulawa? Nxa singathi collaborate la any noma ubani? Noma ngubani. Uthi la momajive niswa emazweni nje kodwa vele mina ngithanda ukuthi nxa nginga-collaborate vele ngicollaborate labantu ababe bengabaphetsheya so amakhiwa so Bob Marley uyabona imikhandwe nje so kobulawa yakula? Lapha kobulawa. Hayi. Lapha kobulawa mobana abantu embathanda ukuthi sicollaborate. Ukuthi kuyabe ungasahambela mina ngithanda indolwane super sounds kakhulu. Manje kuyabe suke songasahambelana. Alright. But vele yiyo engithandayo vele okuzwayo mina okuzwayo. Alright. And then one way to describe yourself. Mina. Mina ngiyasmayila kodwa. Lapho vele ukaze noma kushoya eJongosi kuphela ungatwa khona uhamba njani ngami kuphela uyeza ukuthi wasimayila. And then what's your favorite traditional dish? Ukudla. Traditional. Izinto zekhaya madoda mina ukuthi ngumuntu olama acid mani ngabe ngiyakuthi beans manje ziyandihluza sengaziyekela ziyandihlupha. Alright zakuhlupa so but kodwa vele kuyini kanti ngikuthandayo vele kwekhaya. Ngakudla kakhulu futhi ndoda mina ngihlale 23 years ekhaya vele ngakathesi manini into zekhaya athi benxa inkukhu makhaya. Alright. Siyakuzwa 23 years ehlale ekhaya vese kwangena umzimba wonke kwadipha kokakuphela umcanca faka umcanca nxa kuyikuthi kulalapho obhala khona faka umcanca. Alright. What's your dream travel destination? Lapho futhi okay lapha ngafisa utravel nyekhona. Mina vele ngizifunela ukuyahlabela vele phetsheya kubo America. Alright. And then let's say wawungahlabeli. Let's say wawungahlabeli yiphi enye career ozayenza
Awudathi ngangahlabeli nganzenza lokho. Ukuthi hayi vele ukuthi ngoba ngangihlala ekhaya. Kodwa kuyafana nanti la ngangihlabela ngihlala ekhaya nanku sengila. Ngihamba nganzaba ngigolkeeper ngoba mina ngaqasa ukuba ngigolkeeper nggrade 4. Oh, dlala. Vele ngangigolkeeper lwano ukuthi vela vele noma kuthiwa ngathi sengila noma ngisiye ekhaya. Ngasithi ngaze ngithola i-team yami ilo goalkeeper. Ngafika mina njenganamhla idlala nje kusasa. Ngcono bembona ukuthi ngihambe ngakwanisa yena umangale sengigolkeeper. So yikho ngangivele ngigudu ngakho onxa kwakungangichove enxa kwakungangichova ngizenza okuwa khona apha ngcine sokuyikho kuphumayo. Alright, so ngaba ngugolkeeper. Yeah, ngangaba ngugolkeeper. Yabo igame yami sipheli. Yeah, so traditional food uthi hayi. Apha umcanqa bese ngani ngukhohliwe. Yiwo ngcono kulakho konke. Alright. Kumbe ukuthi usawudla gco umcanqa phela udla kulesizini so esizini yamagwadla liya. Ikodla khona umcanqa ngadlula ukhohlwa ngawo but lokho kunye lokhu ave daily imfutshwa kwa vele ma hayi vele ngakudla kakhulu so so Jonga kukhona yini okubuyayo emaduzaneni lapha from Great Stars Ijongosi esingawukhangelela. Sikhangelele kuphela ukuthi i-album le bengikhuluma ngayo iphume. Okay. Gospel. All right. Sikhangelele u30 November Hope City lapha Hope City opposite Central. Central Police. Eceleni kwa Delta. Uqansa khona lapha. Kabe kule show khona lapha siyabe sile men of influence lama sweet psalmists. All right. Siyabe sile show khona lapha. All right. So yikho abantu abangakukhangelela. Abangakukhangelela ngoba kule program yaba dala abalenhliziyo ezinhle ngeqembu abafikelwa ngumoya omuhle ukuthi basincedise ukuthi kuthengwe iPA system. Eqembu. How? So 15 September besichaya ishow yona le yokuraiser imali yangikhona. Abanye abacontributayo sibilo 300 US sibilo umuntu 200 and something. Hey, lethande yeJongosi. Kakhulu. Awungizwa vele lapha nanhle ngaphendula ngigijima ngoba angiqambi lapha ngiqambi imanga. So yiyo yona lento yakhona lokho iqhubeka ngoba imali yabi lokho ingafiki lapho kufanele khona. Yikho sesiyenze 3 November Hope City lapha. So khona pana futhi bazabona ezinye izinto zokwenza futhi ukuthi kwane nxa yabe lokho ingakwani. Mpaka beze befulfill isifiso sabo ngathi. Okay, nice. So I'm sure ukuthi bamkhophela 30 November Hope City. And then kulomunye umuntu or whether young or old or whatever ophandle ngale dreaming of starting an Imbube group or already started mbenzo asihambi kahle umbe uhamba njani. Ikuyini ongamtshela khona ekuqaliseni lento le obviously umtshela ukuthi eqhubeka. Okokuqala vele ngiyakwazi ukuthi ngaze umuntu uthayekele kangeka ayekele ngoba nganani iart umuntu uyakwazi ukuthi afunde abe lama degree ayisabekayo kodwa uyambona engela ndaba lakho konke khona kane lokho eqina ngapi ku-art ngoba nginanze into kokhona kusegazini. I don't know la muntu kuyini but kusegazini kumbe ethi kusethanjeni. Ngazi umuntu wakhona edube kokuthi ehawule njani uyabe lokho stile lokho efuna ukuba ngapi ku-art. So ke engingakutsho ukuthi hayi ukhona apho sihlobo sami ku-art yakho kholelwa kuyo uyibambe njengokuthi ngumsebenzi wakho uwenze okokuthi kuyo uyayipractice ngaso sonke isikhathi into yangikhona ukuzihlala iperfect. Ube lokubekezela ubusukhuleka kuNkulunkulu ukuthi into yakho ithandwe nguye wonke umuntu. Izinto zoyi3 engicabanga ukuthi ukubekezela, ukukhuleka, loku practice. Ukwenza ukuthi ihlale iperfect. Ingaba perfect babe beza kuthanda. Ngakhuleka uNkulunkulu uzayithatha iselapho kufanele iye khona. Ungaba ngumuntu le ukubekezela kuzaze kufike. Andi abantu kulomuntu obekeza olokhu nxa ulisela kumbe umuntu ogwaza abantu. Lokhu uhlala ukwenza. Kulalapho kuzafikisa khona wena phela. Lokuhle futhi lakho. Kunjalo hlala ukwenza kuloko uzakufikisa. So wena okuhle ukuthi ukufikisa ebuhleni. Okubi ukufikisa ngapi? Ebubi. Yeah, ngicabanga ukuthi ngawona la mazwi. And then wena bengakuthola ngaphi abafuna advice, abafuna show, abafuna like kunengo usungancedisa ngakho abantu bengakuthola ngaphi? Inamba zami vele zihlala zi-on noma sikhathi bani.
Alright. 0774 790 538. Yabukhuluma lo Philani Donga 0774 790 538. Emoyeni hayi yonke into i-step 3 yahle yenza ukuvula ngitsho kwasana ungaze ungene noma ngaphi uyanithola ngihlabile okwabonwa ngabantu emoyeni Ngizakuthola uhlabile. Hlabile ungaze kube yiwati vele lokunye lami engangana nguqondi kuhle kade sisengize ngumtchina wakho sesakuvulelwa i-step 3. Hayi siyabonga kakhulu. Thank you so much Donga ngokuthi ushare impilo yakho, impilo ye Great Stars, impilo ukuthi kuyasebenziseka ezimpilweni zabantu abaphandle, whether uyenza Imbube, whether wena supporter, wenza enye art, like into esizitholile namhla ziyasebenziseka. Kubonga mina. Lokuhlekisa. Hayi kuthiwa sezinto zamadrama, into sezinto zamadrama. Amadlama ekhaya umbhobho wokucina awungasidle kuhlabeleni sizele kodwa drama ukuthi mina ngangicomment ngingedwa ngangayenza swini and lokho icomment bavele lokho icomment lokho icomment. All right guys, this is Enkundleni exclusive brought to you by Dab 3 Events. Siyabonga siphinde sithi silibone njalo next time.